Nibyo ibihe byiza kuri mwese mu gukanda subscribe reka mbasuze kandi mbaye ikaze mbifurize kugubwa neza kuri izi saha tariki 27 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2026 turagarutse nanone mu makuru aho tugiye kureba rero ibigezweho kugeza kuri ubu ngubu byakomeje kugenda bivugwa ndetse binagaruka. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo bumva neza impamvu ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kidahagarara, ni mu gihe bavuga ko gushakira umuti intambara mu burasirazuba bwa Kongo bigomba gushyirwa ku isonga. Ni mu gihe kandi Amerika yibukije Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gusenya FDLR, ariko kandi nanone igaruka ku Rwanda aho u Rwanda rwasabye gukura ingabo zarwo ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo ndetse na M23 isabwa guhagarika ibikorwa byayo by'imirwano. Ni mu gihe ubuyobozi bwa leta bwemerewe kugaruka mu bice bya Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Mu yandi makuru, ikibuga cy'indege cya Goma Kinshasa irasaba M23 gufata icyemezo gifatika kugira ngo hihutishwe ubufasha bw'ubutabazi no gusubukura ingendo z'indege zitwara imfashanyo. Mu magambo make, Kinshasa yasabye abarwanyi ba M23 gufungura ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma nta mananiza. Ibi rero byose tugiye twabigarukaho tubife impusi n'umuzingo kuri mikoro uri kumwe nanjye Bosco. Dufite n'andi makuru agiye atandukanye bikomeje kugenda bivugwa, by'umwihariko ku byakomeje kugenda bigaruka na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka twinjiye mu kibazo cy'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. Ikibuga cy'indege cya Goma gifatwa nk'ingenzi mu kugeza ibikorwa by'ubutabazi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko iki kibuga cy'indege kiracyafunze kugeza ubu, nubwo hamaze igihe kinini hasabwa ko cyafungurwa nyuma y'uko umujyi wa Goma ugiye mu maboko y'umutwe w'inyeshyamba wa M23 hashize umwaka urenga. Ibi bikomeje gutera impungenge ku muryango mpuzamahanga ndetse no kuri leta ya Kongo bitewe n'ubukana bw'ikibazo cy'ubutabazi kiri muri aka gace ko mu burasirazuba bwa Kongo. Mu nama yahuje abagize umuryango w'abadiplomate bakorera i Kinshasa, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo Tracy Kaikwamba Wagner yagaragaje ko ikibazo gihangayikishije cyane. Yagize ati icyo dushyize imbere ni uko inzira z'ubutabazi zifungurwa kandi ibikorwa byo gutanga ubufasha bigasubukurwa. Twese tuzi ko abahohoterwa cyane n'iki kibazo ari abaturage b'abasivile cyane cyane muri Kongo, ariko nabo mu karere k'ibiyaga bigari muri rusange. Intambara igira ingaruka zikomeye kuri bo, haba izigaragara ndetse n'izitagaragara ku iterambere ry'akarere. Turacyahangayikishijwe no ko ubufasha bw'ubutabazi butagerwaho uko bikwiye. Ku ruhande rwa leta twakomeje kugaragaza neza iki kibazo mu nama zitandukanye, harimo n'iyateguwe n'Ubufaransa ku bijyanye n'ibibazo by'ubutabazi mu karere k'ibiyaga bigari. Agaruka ku byavuye mu nama yabereye i Paris ku itariki 30 Ukwakira 2025 yari igamije gushyigikira amahoro n'iterambere mu karere k'ibiyaga bigari, aho hatanzwe inkunga irenga miliyari 1.5 z'amayero ndetse hakanaganirwa ku gufungura ikibuga cy'indege cya Goma ku ndege zitwara imfashanyo. Minisitiri Tracy Kaikwamba Wagner yavuze ko nta mpinduka zigaragara ziraboneka ku kibazo kiri ku butaka bwa Kongo hano mu burasirazuba bw'iki gihugu ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. Yashinjije M23 kubura ubushake bwa politike ku kibazo cyakemuka bitagoranye kandi cyafasha abaturage, mu gihe M23 yabishyizemo ubushake ku kibazo cyakabaye cyarakemutse. Arongera ati ntabwo turabona impinduka twari twiteze, harimo no gufungura ikibuga cy'indege cya Goma. Twakoranye cyane n'abafatanyabikorwa mu by'ubutabazi ndetse mbere y'inama ya Paris nagiranye ibiganiro byimbitse n'abafatanyabikorwa hagamijwe kureba uburyo bwo gufungura iki kibuga ku ndege zitwara imfashanyo. Twabonye mu buryo bwa tekinike bishoboka, ikibura ni ubushake bwa politike ndetse wenda n'umutima w'impuhwe. Turizera ko uruhande duhanganye ruzafata icyemezo kigamije guteza imbere ubufasha bw'ubutabazi cyane cyane binyuze mu gufungura by'agateganyo iki kibuga cy'indege. Ibibazo bijyanye n'ubutabazi n'ifungwa ry'ikibuga cy'indege cya Goma bikomeje kuba intandaro y'amakimbirane hagati ya Kinshasa n'umutwe wa M23, mu gihe leta ya Kongo n'imiryango mpuzamahanga bivuga ko ikibazo gikomeye kandi gikeneye ibisubizo byihuse. Ku ruhande rwa M23 ho bavuga ko ubuzima bw'abaturage mu bice bagenzura burimo gutera imbere, ariko bakemeza ko mu bice bigenzurwa na leta ariho ikibazo gikomeye kiri. Ku itariki 20 Gashyantare i Goma, Colonel Nanga umuhuzabikorwa wa politiki wa M23 yagaragaje ko guhindura isura y'uyu mutwe ku birego byo kuba ariwo utuma ikibuga cy'indege kidafungurwa
ko yavuze ko ari bo bifuza cyane ko cyafungurwa. Yasobanuye ko impamvu gukomeza gufungwa ari ibibazo by'umutekano, ibya tekinike ndetse n'ubuyobozi. Yarenze abafatanyabikorwa mpuzamahanga kuba bajya basaba ahatariho bakagana i Paris, Kinshasa cyangwa se bakavuga Kigali, mu gihe nk'uko abivuga abayobozi b'iki kibuga kiri i Goma aribo AFC M23. Yavuze ko niba bashaka gufungura ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma bagomba kugana AFC M23. Birakomeye cyane. Bati gushakira umuti intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo si igikorwa cyihuta. Ni intumwa ya Amerika. Mujyanama wa Perezida Donald Trump ku bibazo bya Afurika, Bwana Mossad Barouzi, yatangaje ko gushakira umuti intambara imaze igihe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo atari ibintu byoroshye bitewe n'inkomoko yayo igoye. Mossad Barouzi yavuze ko ikibazo gisaba ubwitonzi, kutihutira ibintu ndetse n'imbaraga zihuriyeho n'impande zose bireba ibihugu bya Afurika n'amahanga muri rusange. Ibi bisobanura ko Amerika itaba itaratinze kubashidikanya ku masezerano ya Washington, ahubwo yaba iri kwiga neza uburyo iki kibazo cyakemurwa. Ibi yabivugiye mu ijambo yagejeje ku bagize inama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi ubwo hasozwaga isuzuma rya raporo y'umuyobozi w'agateganyo w'ubutumwa bwa MONUSCO, ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe kugarura amahoro muri Kongo. Agaruka ku masezerano y'amahoro ya Washington hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, Mossad Barouzi yavuze ko yashyizeho urufatiro rw'umugambi mugari wo kugera ku mahoro. Yagize ati aya masezerano yubakiye ku kwizera hagati y'ibihugu byombi n'abayobozi babyo, hagamijwe kugabanya ubushyamirane no gushyira imbere ibiganiro, ubufatanye n'amahoro arambye. Ku itariki y'Ukuboza umwaka ushize, ku bufasha bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda bashyize umukono kuri aya masezerano n'ubwo imirwano itahise ihagarara. Uretse ibyo, hari ibiganiro biri kubera i Doha muri Qatar hagati ya Leta ya Kongo n'umutwe wa M23 uyirwanya, hagamijwe gushaka umuti w'uwo mwiryane umaze imyaka irenga 30. Hari kandi n'ibiganiro biyobowe na Perezida Joao Lourenço wa Angola na Perezida Faure Gnassingbé wa Togo mu izina ry'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, birimo inzego zitandukanye zirimo imiryango itari ya leta, imitwe itwaje intwaro n'abafatanyabikorwa mu by'ubutabazi. Mossad Barouzi yavuze ko izo gahunda zose ari ingenzi kandi zuzuzanya. Anashimangira ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje gushyigikira ishyirwa mu bikorwa ryazo. Nubwo bimeze bityo, yavuze ko hakiri imbogamizi zituma amahoro atagerwaho, aho yashinjije u Rwanda kugira uruhare mu kongera ubushyamirane ndetse anarushinja gufasha umutwe wa M23. Ahagira ati dutewe impungenge n'ibikorwa biherutse by'u Rwanda byakajije umurego w'intambara, bikaba binyuranyije n'inshingano rwiyemeje mu masezerano ya Washington. Yongeyeho ko ariyo mpamvu Amerika yafatiye u Rwanda ibihano byihariye birimo abasirikari n'abajenerali 4 ba RDF. Anavuga ko hashobora gufatwa izindi ngamba ku bazakomeza kubangamira amahoro ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. U Rwanda rwo rwahakanye ibyo rushinjwa, ruvuga ko ibyo bihano birurenganya kandi bidashingiye ku kuri. Mu itangazo rya Leta y'u Rwanda havuzwe ko ibihano bya Amerika byibanda ku ruhande rumwe gusa, bigahindura ukuri kw'ibibera mu burasirazuba bwa Kongo. Leta y'u Rwanda yanagaragaje ko ibitero bya drone n'iby'indege ndetse n'iby'ubutaka byakozwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo binyuranyije n'agahenge kari karashyizweho kandi ko bikomeje gutwara ubuzima bw'abasivile benshi. Mossad Barouzi yasabye ko ingabo z'u Rwanda zikurwa ku butaka bwa Kongo vuba bishoboka ndetse hagakurwaho ingamba zose z'umutekano zashyizweho mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Yanashimye ko hakwiye kubahirizwa ubusugire n'ubwigenge bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko anasaba Leta ya Kongo guhashya umutwe wa FDLR urwanya u Rwanda nibura mu duce igenzura. Ateza ingamba n'ingenzi kugira ngo ikibazo cy'umutekano muke n'ubwumvikane buke muri aka karere gikemuke. Mu gihe umutwe wa M23 wakomeje gushyiraho inzego z'ubuyobozi mu duce ugenzura, Barouzi yavuze ko ari ngombwa ko ubutegetsi bwa leta busubizwa mu bice byose bya Kivu kugira ngo haboneke amahoro arambye. Yasoje agira ati abaturage ba Kongo bagomba guhabwa ubuyobozi bwemewe bubaha umutekano, bukabaha serivisi nziza ndetse n'ubutabera mu turere batuyemo. Ibyo ni by'intumwa ya Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umujyanama wa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bufatanye na Afurika, Mossad Barouzi, yongeye kwibutsa ubuyobozi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko nabwo bufite inshingano zo gusenya umutwe wa FDLR kandi ari ingenzi mu kwimakaza amahoro n'umutekano mu karere, mu gihe Leta y'u Rwanda ivuga ko ikibangamiwe n'uwo mutwe. Ibi Barouzi yabigarutseho nanone bwari muri inama y'abagize akanama k'umutekano w'umuryango w'abibumbye yigaga ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
yavuze ko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hakomeje kugaragara ikibazo cy'abaturage babarirwa muri za miliyoni bava mu byabo kubera umutekano muke, bakabuzwa uburenganzira bwabo ku ituze n'umutekano ndetse n'amahirwe yo gutera imbere. Yakomeje avuga ko ubuyobozi bwa Donald Trump, u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byashyize umukono ku masezerano y'amahoro, bifatwa nk'intambwe ikomeye mu bushake bw'ibihugu byombi bwo kureka guhangana, ahubwo bakayoboka ibiganiro, ubufatanye n'ituze ry'igihe kirekire. Baruzi yijeje ko Amerika ifite ubushake bwo gukomeza gufasha muri gahunda zigamije kugera kuri iki cyerekezo, kuzana impinduka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari muri rusange. Ati ku bagize akanama, mbere na mbere ndashaka kongera gushimangira ko gukemura ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biri mu bintu by'ingenzi kuri Perezida Trump n'umunyabanga wa leta Rubio. Ubuyobozi bwabo bushikamye ndetse n'ubushake bwabo byafashije akarere kuva mu ntambara imaze ibinyacumi ndetse no kunanirwa kwa diplomasi kugana ku icyerekezo gishya cy'icyizere n'amahirwe. Ati twese turabizi ko gukemura intambara ikomeye kandi ifite amateka maremare nk'iyo mu burasirazuba bwa Kongo bitazaba mu ijoro rimwe. Bizasaba kwihangana, ibiganiro bihoraho ndetse n'ubushake buriho bw'impande zirebwa n'ikibazo ndetse n'umuryango mpuzamahanga. Amasezerano yubakiye ku bushake bw'ibihugu byombi n'abayobozi babyo kugira ngo barenge ku guhangana, ahubwo bagane mu nzira y'ibiganiro, ubufatanye n'umutekano urambye. Yakomeje agira ati mu gihe ibi bizaba biba, guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo niyo yiyemeje gusenya byihuse umutwe wa FDLR nibura mu bice igenzura. Izi ntambwe ni ingenzi mu gukemura impungenge z'umutekano zabaye intandaro yo kutizerana n'umutekano muke mu karere k'ibiyaga bigari. Martin Ngoga yashimangiye ko raporo y'umunyamabanga mukuru wa Loni yerekanye ko hari ibibazo by'imbere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bituma uburasirazuba bwayo buhorana intambara, bityo hakenewe ibisubizo by'abanyekongo ubwabo no kureba ku gitera ibibazo bikakemurwa. Yashimangiye ko ibiganiro bya Doha bitanga umurongo w'ibiganiro bigamije gukemura ibibazo by'imbere mu gihe biteza umutekano muke. Ati gushyira imbaraga muri ibi bikorwa ni ingenzi. Gutera intambwe mu biganiro bya Doha bijyanishijwe no gushyira mu bikorwa amasezerano ya Washington bizaba ari ingenzi ku kugera ku gahenge karambye no kugera ku bwumvikane mu bya politike. Ngoga yasobanuye ko muri ibyo biganiro by'amahoro ari naho azakemukira ikibazo cy'amatsinda y'abanyamuke bahohoterwa bakicwa abandi bakamburwa utwabo. Ati iyi nzira inatanga umurongo wo gukemura ibibazo bibaza igihe nk'itahuka ry'impunzi zigiye kumara imyaka 30 mu nkambi, ibihumbi 300 mu karere n'abandi benshi bari mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi. U Rwanda rugaragaza ko ingamba n'ibyemezo bifatwa bigamije iyubahirizwa ry'amasezerano y'amahoro bikwiye gufasha impande zose zirebwa n'ikibazo kuyakurikiza mu buryo bungana nta busumbane. Ngoga yagaragaje ko mu mezi yashize habaho ibitero bya drones mu bice bituwe n'abaturage n'ibitero byo mu kirere byahitanye abasivile, by'umwihariko mu mujyi wa Goma, bigahitana umwe mu batanga ubutabazi bw'ibanze n'abasivile benshi. Kuva muri Mutarama kugeza muri Werurwe, ingabo za FARDC n'indi mitwe bafatanya bagabye ibitero byinshi ngo bya drone birimo ibyo ku itariki 9 Werurwe byagamwe buri birebwe bikangiza ibikorwa remezo. Ibi rero nibyo u Rwanda ruvuga ko rutishimira bikomeje gukorwa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngo ko bigomba guhagarara kugira ngo amahoro aboneke. Rubigaragaza nk'intandaro y'ibibazo bihari kugeza uyu munsi. Muri ibi bikorwa mu byo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisaba, hari ibikekwa ko bizaba biri kubahirizwa, kuko kugeza kuri ubu ngubu hamatangiye kugaragara bimwe mu bigaragaza ko 23 iri gusubira inyuma, ariko bamwe bavuga ko ku gusubira inyuma kw'abarwanyi ba 23 kudasobanuye kuva mu bice kwasabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahubwo bisobanuye ko inyeshyamba za FC23 zirimo kugerageza kwigarurira bimwe mu bice n'ubundi zari zarafashe bakongeramo imbaraga. Mu karere ka Walikale mu ntara Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo naho hagaragaye igikorwa cyo kuva kw'inyeshyamba za FC23 mu duce dutandukanye, aho ibyo byagaragaye Mpeti, Minjenje ndetse n'aho bita Kanune. Ibi bikaba bizatangiye kugaragara ku wa 4 tariki 26 Werurwe 2026. Amakuru aturuka mu nzego zitandukanye zirimo abaturage, abayobozi b'inzego z'ibanze ndetse n'umutekano yavugaga ko inyeshyamba zatangiye kuva mu duce twa Minjenje na Meti two mu gace ka Kisimba, aho berekezaga ahandi hantu hataramenyekana neza.
abaturage muri aka gace ka Banakindi batangaje ko babonye abarwanyi batangiye kwimuka bafite ibikoresho byabo bya gisirikare, bamwe bagendaga mu modoka abandi bagenda n'amaguru. Aha i Kalembe ahafatwa nk'inzira y'ingenzi ihuza utundi duce niho bamwe mu baturage baboneye neza urugendo rw'aba barwanyi. Amakuru yemezwa kandi n'inzego z'umutekano n'abayobozi nubwo zivuga ko hari bamwe mu basirikare bizigiye ishyamba basigaye muri utu duce. Ibintu bikomeje gutera urujijo ku baturage bibaza icyaba kiri gutegurwa ku ruhande rw'izi nyeshyamba. Iki gikorwa cyo kuva mu duce runaka nticyagarukiye aho gusa, no mu gace ka Kanone muri groupement ya Ikobo amakuru avuga ko abarwanyi bahavuye ku manywa y'ihangu berekeza Miriki muri Rubero mu gace gaherereye hafi aho. Kugeza ubu nta tangazo riratangazwa n'ubuyobozi bwa M23 risobanuye impamvu y'iyi myitwarire yo kuva mu duce bari barafashe. Icyakora y'intambwe ije ikurikira inama y'abasirikare bakuru b'uyu mutwe yabereye Minjenje mu minsi 3 yashize ku muhanda wa Kalembe Mpeti. Ku bijyanye n'impamvu y'uko kwimuka, ibitekerezo biratandukanye. Harabona ko ari uburyo bwo kwisuganya no guhindura ingamba za gisirikare cyo bitari oppositionment strategic, mu gihe abandi cyane cyane abaturage babifata nk'amayira ashobora kuba agamije kubeshya no kwihisha kugira ngo bongere bagaruke bafite imbaraga. Bibaye kandi mu gihe umutekano muri aka gace ukomeje kuba mubi, aho mu minsi ishize habereye imirwano ikomeye y'ikanuni hagati y'inyeshyamba za M23 n'imitwe yitwara gisirikare y'abaturage izwi nka Wazalendo. Iyi mirwano yatumye abaturage benshi bahunga ingo zabo bajya mu duce batekerezaga ko dufite umutekano kurushaho, cyane cyane Imiriki. Muri ibi bihe by'urujijo n'impungenge, abaturage baracyari maso ndetse bategereje kureba uko ibintu bizagenda mu minsi iri imbere. Benshi baracyafite ubwoba bwo gusubira mu byabo, bataramenya neza niba umutekano uzasubira mu buryo burambye cyangwa niba ari igice cy'izindi ngamba z'igihe gito zishobora kongera guteza umutekano muke. Hakaba hibazwa rero igishobora gukorwa kugira ngo haboneke igisubizo kuri ibi bibazo. Mu makuru rero n'ubundi akomeza kurushaho kugenda amenyekana afite aho ahuriye n'ibi bibazo, kugeza kuri ubu ngubu Rubero M23 barimo barava mu bice, ariko hari impungenge ku baturage. Naho mu gihe hari yashize igihe kirenga umwaka abarwanyi b'umutwe wa M23 bagenzura uduce tumwe na tumwe muri teritwari Rubero mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, amakuru aturuka ahantu hatandukanye aravuga ko muri iri joro nanone hatangiye igikorwa cyo kuva muri zimwe mu midugudu bari barafashe. Amakuru yemejwe avuga ko aba barwanyi bakekwaho gufashwa n'ingabo z'u Rwanda ubu bari kwebumbira mu bice birimo Arimbongo ndetse na Kirumba na Kanyabayonga. Ibyo bice bitatu birimo Arimbongo, Kirumba na Kanyabayonga mu majyepfo ya Rubero ariho bagaragaye. Inkuru yemejwe n'inzego zitandukanye ndetse n'umuyobozi w'intara Kivu y'Amajyaruguru, ariko ikomeje guteza urujijo ku baturage batari bamenya neza icyerekezo cy'iyi mitwe n'iyi myitwarire. Kuva mu bice byinshi byari byarafashwe nk'uko amakuru atangwa n'abaturage n'abandi bakurikiranira hafi umutekano bivuga, M23 yavuye mu midugudu itandukanye iri mu majyepfo no mu burasirazuba bwa Rubero centre, ariho hafatwa nk'umurwa mukuru wa teritwari. Mu gace ka Kamandireke ho hagaragaye ibikorwa byo kwimura ibikoresho bya gisirikare, aho byatwagaga hifashishijwe inzira y'amazi bijyanwa Vicumbi muri teritwari ya Rucuru. Abasesenguzi mu by'umutekano bavuga ko imyitwarire ishobora kuba ijyanye cyane cyane n'ingabo z'u Rwanda zari zashinzwe gufasha M23 muri ako karere. Banavuga kandi ko bishobora ko hari gahunda yo gukora buhoro buhoro n'izindi ngabo z'amahanga zirimo iza Uganda zimaze igihe zirinda agace kari hagati ya Katondi na Rubero centre. Kuri ubu abaturage hagati y'icyizere ndetse n'impungenge niho bahagaze. Nubwo iyi nkuru yakiriwe neza, bamwe mu baturage babonye ko bishobora kuba intangiriro y'amahoro. Hari n'abagaragaza impungenge batewe n'uko hataramenyekana neza icyerekezo cy'abo barwanyi. Mu kiganiro kuri Radio Okapi, Guverineri w'Intara Kivu y'Amajyaruguru Evariste Samo Kakure yemeje ko hari ingabo zatangiye kuva muri ako gace ka Rubero, aho yasabye abaturage gukomeza gutuza no kwirinda igikuba. Asobanura ko iyi gahunda iri mu murongo w'amasezerano y'amahoro ari gushyirwa mu bikorwa, cyane cyane ayavuye mu biganiro by'abiri Washington.
umutekano ariko uracyari ikibazo nubwo hari icyizere cy'uko iyi myitwarire ishobora kugabanya ubushyamirane muri aka karere. Ubuyobozi bw'intara burahamya ko umutekano utaraba mwiza ku rwego rushimishije ku buryo abaturage bahita biringira ko ibibazo bikemutse. Guverineri yavuze ko ibikorwa bya gisirikare bikomeje ndetse no kurwanya umutwe wa ADF. Ati rero hari kwibaza niba ari intambwe iganisha ku mahoro arambye, nubwo kuva kw'izi ngabo bishobora gufatwa nk'intambwe nziza iganisha ku ituze mu burasirazuba bwa Congo. Abaturage ba Lubero baracyari mu rujijo bibaza niba koko iyi gahunda izakomeza kugeza ku iherezo cyangwa niba ari uburyo bwo kwimura ingabo gusa. Icyizere kirahari ariko kiracyajyana n'ubwoba kuko amateka y'aka karere agaragaza ko ibisa n'ibi byagiye bibaho kenshi ariko ntabwo byigeze biramba. Mu byakomeje rero kugenda bivugwa kugeza kuri ubu ngubu ubwo AFC 23 yari ikomeje kwigaragaza nk'iva mu bice, hari amwe mu makuru yakomeje kumenyekana n'amasezerano y'inyeshyamba za AFC 23 zasinye mu mujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hafashwe indi ntambwe ifatika ku rugendo rugamije gufasha abaturage bugarijwe n'ibibazo by'umutekano n'ubuzima. Intambwe igaragara mu isinwa ry'amasezerano hagati y'umutwe wa AFC 23 n'umuryango mpuzamahanga Geneva Call. Amasezerano agamije gushimangira ibikorwa by'ubutabazi no kurengera abasivile. Aya masezerano aje mu gihe akarere kagihanganye n'ibibazo bikomeye by'umutekano. Abaturage benshi bakomeje guhunga, kubura ibibatunga no kubaho mu bwoba. Ni muri urwo rwego impande zombi zashyize imbere gahunda ishingiye ku bintu bine by'ingenzi: umutekano w'abaturage, gusubiza ibintu ku murongo, icyo bita stabilization, kubaka ituze rirambye no kurengera abasivile mu bihe byose. Icyakora ikihariye kuri aya masezerano si ibikorwa azahita atangira gusa, ahubwo ni uko ateganyijwe gukomeza mu gihe kirekire. Ntibifatwe nk'igikorwa cy'igihe gito cyangwa igishingiye ku bihe byihariye, ahubwo ni umuhigo wo gukomeza ibikorwa by'ubutabazi kugeza igihe igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kizagera ku cyo impande zabyumvikanyeho zitangaza nk'ubwiganze bwuzuye. Bigaragaza ko ari umugambi uhamye wo gukora ibikorwa bitagamije inyungu z'ako kanya gusa, ahubwo bigamije kugera ku ntego ndende mu buryo bw'imikorere. Bivuze ko ibikorwa by'ubutabazi bizahora bihindurwa bitewe n'uko ibibazo bihinduka ku butaka, hagamijwe gukomeza gufasha abaturage mu buryo buboneye kandi buhoraho. Amasezerano kandi ashimangira ko ibikorwa byose bizakorwa hubahirizwa amategeko mpuzamahanga agenga ubutabazi mu bihe by'intambara, cyane cyane arengera abasivile n'ingingo ifite agaciro kanini kuko mu bihe by'intambara abasivile ari bo bakunze kwibasirwa cyane. Ku rundi ruhande, iri sinwa ry'amasezerano ritanga ubutumwa bukomeye ku baturage ba Kongo no ku muryango mpuzamahanga, rikaba ryerekana ko hari ubushake bwo gukomeza ibikorwa by'ubutabazi no kutabihagarika, ahubwo bigakorwa mu buryo bukomeza kugeza igihe amahoro asesuye azagerwaho. Ku rwego mpuzamahanga, aya masezerano ashobora gufatwa nk'ikimenyetso cyo kurengera abasivile no kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu, biri mu nkingi z'ingenzi zigomba kugenderwaho n'impande zose zifitanye amakimbirane. Muri rusange, amasezerano hagati ya AFC 23 na Geneva Call si inyandiko isanzwe gusa, ahubwo ni urwego rushya rw'imikorere igamije gufasha abaturage no kubaka amahoro arambye. N'amasezerano agaragaza icyerekezo cy'igihe kirekire ashingiye ku gukomeza ibikorwa no kubyubakiraho kugera ku mahoro asesuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tugenda tugana ku musozo, reka dusuzume aya makuru yandi yaje kumenyekana. Leta y'u Rwanda yahakanye ibyatangajwe n'umuvugizi wa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko habayeho gucengera muri hoteli y'umugore wa Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Madame Denise Kisekedi, yaracumbitsemo mu cyumvikanishwe ko hari hagamijwe kumwica. Denise Kisekedi amaze iminsi mu ruzinduko rurimo n'abandi bagore ba perezida, barimo n'umugore wa perezida w'u Burundi ku butumire bwa Melania Trump, umugore wa perezida wa Amerika Donald Trump. Mu kiganiro n'abanyamakuru ku wa kabiri cyanyuze kuri radio na televiziyo by'igihugu RTNC, umuvugizi wa leta ya Kongo Kinshasa Patrick Muyaya yavuze ko bamenye amakuru y'abo bantu bataramenyekana kandi ko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irimo gukorana bya hafi n'abategetsi ba Amerika bariyo ngo amakuru arambuye y'ibyabaye amenyekane.
Mbuya ntiyavuze niba abo bantu barashoboye kwinjira mu cyumba Denis Kisekedi acumbitsemo mu butumwa bwo gusobanura ibyabaye. Ambasade y'u Rwanda i Washington DC yatangaje ku rubuga nkoranyambaga X ko kuwa gatatu yavuze ko umwe mu bashinzwe gucungira umutekano umunyarwanda w'umunyacyubahiro utaratangajwe izina yahuriye gutyo gusa n'abashinzwe umutekano b'itsinda rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kirongozi cya hoteli kigerwamo n'abantu bose. Iyo ambasade yongeye ko itsinda ry'u Rwanda n'irya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yombi yari acumbitse muri iyo hoteli, ndetse ko ushinzwe umutekano ku ruhande rw'u Rwanda ivuga ko atari yitwaje intwaro yabujijwe by'akanya gato gukoresha esanseri Elveta. Ibintu ivuga ko bitari bikwiye kuko aho ari ahantu hakoreshwa na bose, gusa ngo ikibazo cyaje gukemurwa nta bundi bushyamirane bubayeho. Nagihamya hatanzwe mu yayumvikanishije ko ibi bishoboka ko hari uruhare leta y'u Rwanda ifite byabaye ku gushaka kugira nabi Denis Kisekedi. Avuga ko Kinshasa yashenye neza umuvuno w'ikinyoma w'u Rwanda mu zindi gahunda zigamije kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Ariko ambasade y'u Rwanda ivuga ko ibyo Muyaya yavuze mu kiganiro n'abanyamakuru cyo kuwa kabiri nijoro ari ibinyoma.